Serchhip cable network clear to te in VAWIIN chi baivek ule chanchin thar ilongai thlang achiar tu Lucille chanhimi ZPM headquarters in Serchhip VLTF THLENG TANPUINA LANNUNHLIMA pu K.SAPDANGA Vice President HOVIN TANPUINA hi HLAN ani VAWIIN ni khatninga ni hian ZPM Vice President pu K.SAPDANGA HOVIN ZPM General Headquarters Shwai tu CHUAN Serchhip MLA Constituency chunga VLTF shangshangte TANPUINA LANNUNHLIMA ZPM General Headquarters CHUAN khaliam maita Serchhip BL by-election ni zota ka ZPM candidate pulal doma ne taka thlantlin ani awanga lom thu soinan le COVID-19 shilenga wanga har senatok chung kwa amamo apiang THLENG pek atan Serchhip khopuya VLTF som pani HNENAH cheng sangli chawin TANPUINA LANNUNHLIMA ani Shileng make awang le film khurthula ZPM headquarters Shwai tu te hian Serchhip khodai sailiam kona TANPUINA sum hi Serchhip ZPM block Shwai tu te HNENAH LANNUNHLIMA Serchhip ZPM block Shwai tu te hian Serchhip khopui veng shangshanga VLTF te kuta LANNUNHLIMA vele chong ani heti lai hian 28 shang tur zo bial chunga ke chungkhwa chu COVID-19 in abo buai zwala wangin ZPM General Headquarters ming hian TANPUINA hlan ngal anni bok Shileng kara eile barate khosak phunga te mitin ten harsana anto laya ZPM General Headquarters lamten ingai sakna le TANPUINA anron lantir chu Serchhip ZPM Block Committee chuan lomomanti thu party THUCHHUAH SIAMIN antar lang ve bok ani NGO Coordination, Serchhip District Consumer Association, Joint Village Council le Serchhip Block MNF CHUAN Chief Minister HNENAH tui INDAIHLOHNA chok ZANGKHAI ani THEIH mala TURIN NGEN. Serchhip NGO Coordination Committee, Consumer Association, Joint Village Council le MNF Block CHUAN Chief Minister HNENAH lekha thonin Serchhip tui INDAIHLOHNA sutkian ani THEIH malakpui TURIN Chief Minister hi NGEN ani Anlekha chuan Serchhip in kanrin puiber PHE tui pump kum sangkha zakwa somkwa pasari commission chu kum somni pangalai aloni to awangin Serchhip mi pui min chomzo to lo thu sein tuna hian cholovin DARKAR somni pali chung tui pump reng ani tuipo connection khata liter sanghi zanga zelin kar khata semwal chin ani PHE tui hi rin pui bera kan nei vek awangin chung ko tlem deuh tan po khosak har sa to hle ani anti hetiang din hunani awang hian tun aya har satna lian zok athlen lawna tur le PHE tui pump na manga tun aya tamzok pump chwa ani theina na thei anga ma laksak turin Chief Minister hi angena lekha hian sub headquarters YMA President le NGO Coordination Committee Chairman ni bok pu ko chuama pu zonuntlwanga Chairman Consumer Association pu lalzuiliana Chairman Joint VC le pu vanlil siamthara President MNF East Block Serchhip 10 ming ansaina CM hi mu mai aharsat awangin MNF Block President kuta da ani VAWIIN Khan Health and Family Welfare Department CHUAN THUCHHUAH SIAMIN Dr. LALNUNHLIMA KHIANGTE chu Serchhip achanga sonchwa aniri don lo Puanto angin me ni somhi pariat khan Dr. LALNUNHLIMA chu Serchhip Civil Hospital achanga lungai Civil Hospital la sonchwa tura order ti chwa ani Serchhip NGO shangshang le BL2 MLA 10 Health Minister mi puile Serchhip damdoi inin Dr. LALNUNHLIMA thiamna amamo dante thlanin order sud le turin angena VAWIIN Khan Health Department chuan Dr. LALNUNHLIMA chu thudang omma chuan Serchhip omle ri turin thuchwa aron siam ta ani VAWIIN thleng khan Serchhip District African Swine Fever awangin VAWK zanhi sompakwa athito Serchhip District HNEN Department na changa report kan dundanin VAWIIN Khan ASF lenammun chiatlanga VAWK Pathum New Serchhip Paruk Tenzo le East Lungdara pakhat veve avain VAWK som pakhat athi bellea VAWIIN VAWK thi hi apuitling paruk le VAWK lai hol panga ani VAWIIN thleng khan VAWK zanhi som pakwa athita ani Sinchia danin VAWIIN ni thleng khan ASF lenammun chiatlanga VAWK som pakhat
Keichuma VAWK pakwa Tenzola som New Serchhip za somli pakhat East Lungdara somli pasari Vanseng TEIH VAWK pakhat anthito bok ani tundin huna Serchhip area chu VAWK shilen huna puan la nilawma se VAWK engmozat a chanshiat lawathi omto bok ani Darkar somnipali KALTA chungin Serchhip district ta shikai mubel an omlo Nimingkhan Serchhip district ta rapid antigen test le chunat laboratory sample enfi achangin COVID-19 shikai mu chhuathar an omlawa Serchhip district ta shikai enkoldam an ombel lobok tundin huna hian Serchhip district ta shikai enkol na hun shang palia shikai enkol mek mi somthum pahni an oma Sarkarin in khungshanna siama mi za khungshan mek ni in community quarantine center pahnia mi pathum khungshan mek an ombok heti hian nimin thlengkhan Serchhip district ta COVID-19 shikai mu chhuato chu zaruk somnga pathum an lani a hengzinga zaruk som pali te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai somthum paruk an la ommeka shikai zinga nunat san mi pathum an umto ani Nimingkhan Serchhip District Executive Force Fatizinga HSLC Pastor TANPUINA hun SP Conference Hall nei ani Serchhip District Superintendent of Police Stephen Lerin Omatsuan Serchhip District Executive Force DEF Fatizinga HSLC Pastor HNENAH Nimingkhan soimoina HLAN Serchhip SP Conference Hall HSLC Pastor District Executive Force Fatit soimoina le lompuina huna hian Serchhip SP Stephen Lerin Omatsuan zirlai hlotling HSLC Pastor te chu alompui thu soin ankalzel na tura taimak na rin omna le ti sham na nen beya subject shanga letter mark muzel tura adu sakthu asoya Ansir thiam na titsu midang tan ramtan le khotlang tana an thona atana man tum tura chain na mule thona atana mani tan chawa man tum lo tur le midang titana mal som na atana man tum turin atsa bok nimina he hun man hi Serchhip SP office RO Inspector H biak chum chuan kai shwain Serchhip additional SP PC la chanpui po in zirlai nau pang hlotling te chu alompui thu sein tunai khovela thiamna sangin technology lama masona asang zela hengte hi changkai takle masona atana mantum tura chain chutirwal chuan anmanin ti chethei ani awanga film khur taka mantum turin achhabok ani kumin HSLC result chuaka police fa ti chate choimoina le lompuina hun hi shilengkara nei ani awangin sarkarin SOP siam zom chungin hunman ani a tunchuma hian zirla mi pakwatin hnena choimoina hlan anni ngopa polrang le lamzola donfo singtu ten MLA tele department chunga lon thu an soi ngopa lamzole polranga donfo sing association te chuan an donfo chin a hlotlin theina tura ma lakpui tu shang te chunga lon thu an soya an lom tu soina a chuan abulan chan theina tura sul sutsak tu le atop thlenga ma lakpui tu North Eastern Farmer Union ngopa chunga an lom hle a MLA fund manga chanpui tu MLA pu el thangmoi le atsi ngai tu asak tu le ain koldan training pe tu horticulture department chunga an lom hle ti an soi ara seng hun le shal huna COVID-19 shipui leng wangin har satna le mang anna an tok na sa hle ti soin a shal na konga chanpui tu lengteng bial tu MLA pu el thangmoi te pu JC Ramthanga IAS Additional Chief Secretary Government of Mizoram te Dr. Elizabeth Saipari Director Horticulture Department le BL2 DHO pu silal ompuyete Saitwal DC pu VL Shwaize la KHIANGTE le DHO le an staff te chunga thinlung takin lom thu an soibok ani Mizoram in COVID-19 kan daudan thak angaya atam theyang ber sample test kan momo ti in MPCC Media Department chuan THUCHHUAH an siam an THUCHHUAH chuan total lockdown puana changa ni somnga hnuwa po shikai kan tlanhiam thei chuang lo total lockdown puana changa ni somnga pathumna June ni som sanghne somni pakhata phei chuan Mizorama shikai tamber ni thlengin mi zathum somli pasari zatin an kai thar ani chuwangin total lockdown ringot hian min chanloti achiang to hle
Mizoram in COVID-19 shipui kan daudan hi thak angai to a total lockdown pi alam dewa malak angai to ani anti COVID-19 second wave bi ka hian avete zinga damdoi ina enkol ngai oxygen pek ngai le ICU wa enkol ngai an chanim sot le a hei hi aveiten ahun taka enkol na andon lo chin wang le symptom alan hnu chawa shat chwa antam em wanga kan ngai ani COVID-19 shiveiten ahun taka enkol na andon theinan avete hi mu chwa sung an ngaya chutiang tur chuan Mizoram sarkar hian sample test run pui mass detention drive arang theyang bera akalpui angai ani antibok sample test run pui nei hi Congress party chuan ti mak moa an ngai thu sein hemi atan hian sarkarin sum tam tham tak sen ngai don ma se avete mu chwa an ni don awang le enkol na andon ma to don awangin datna mu chwa har awanga Falkland Referral Hospital le ICU wa enkol ngai na sitakin atitlem dona chu chuan poisu tam tak ahum thung don ba ka nun na tam tak chan thei ani ang antibok an soizel na COVID-19 dawna atana rotna kan siam te hi opposition party ni na anga sarkar ti mal phautumna anilawa Mizoram in COVID-19 adawna ko nga masona du na tak achanga lo chuak ani ti minshat pui turin MNF sarkar le Mizoram mi pui te kan ngen ani antibok Engineer Larin Oma Deputy Speaker Chuan VAWIIN Khan Thingsul Khlia Community COVID Care Center atlo Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Engineer Larin Oma Chuan ni som tharuk sang hi som hi pakhat khan Thingsul Khlia Primary Health Center PHC be chana mipuin COVID ve enkol na tur andin Community COVID Care Center 4C atlo MLA fund atangin cheng sing sari ahlana VLTF te thingpui in a sense sautur apebok Deputy Speaker hi Thingsul Khlia PHC Medical Officer Dr. Lawrence Laram engale athopui ten lodong songin inkhom toite man ania Deputy Speaker Chuan thu toi soin mipui changwalin 4C an lodin chu lomomati thule thamwan thlak ati thu asria Dr. le athopui ten chataka lo choi oma an lo pui bom na a lom thu asoibok Engineer Larin Oma Chuan COVID venia in rin hel chuan in test pata in enkol ma chu adam mana berani ti soin sarkarin in kai shwaina dana zam te chu mipuiten kan zawaya kan thatlana turani ti sha zom sham tura adu thu asoibok Thingsul Khlia PHC hnuaiah hian Deputy Speaker Engineer Larin Oma bial tuikum constituency khoshangshang phulmoi darlong tlungvel khumtung baktong swanthar le mongkon telin he 4C din atan hian ahwam chung VC member tinin cheng sangkhat cheu anthoa Thingsul Khlia PHC MO chairman hnuaiah community indinin ahwam chung VCP zong chu committee member annibok Thingsul Khlia 4C hi rural training center SIAMIN in April ni somni paruga changkhan manchan ania tuna hian positive damlo panga an enkol mek ani Aizong North 1 BL2 pu vanalhana chuan VAWIIN Khan bongkon le leitan vengte tloin khotlang mamole harsanate a enpui he huna hian vengchung masona turle COVID-19 wanga vengchung mi puiten an mamole harsana an tote sutkian dan tur soipuin leitan vengin Community COVID Care Center 4C an bot sainan puwanal hlana hian poisa fai cheng singthum le silpulin bandal khatpe in bongkon LLTF HNENAH cheng singa ahlan bok ani pu hlana chuan he shipui hian miswal le mi fel tuma a thliar shanglawa vandoi palwanga kai theivek kania kan dong hne theina tura manropoi mober chu mitin confirm khura thunei tu te thu oi hi ani a khotlang shwai tu te chu an venga chuan chamle harsana dangtok an omle omlo thli thlai reng turle an lo om ani po in HNENAH thlenzel turin angen boka bial mipuite tan ading zel don ani ti soibokin mipuite poin an harsatna an khotlang shwai tu te HNENAH an in report she ani po in direct ka ama shilmai turin asombok ani he huna hian leitana taxi le auto rickshaw khala izong harsan tok te HNENAH chanpuina poisa hlan bok ani puhlana hian abial chunga college le university exam be mek te chu harsana an to le pui an ngaina apo soizel turin atsa zirlai mi za somsari panni te HNENAH hian chanpuina thilpek lo hlan to in hlotlina sang tak an chan ngei theina turin du sakna hlan bok ani VAWIIN Khan pu ruat kiman abial LLTF a cheng nuai khat cheu le
PPE a hlan voini som tharuk sang hi somni pakhat hian pulal road kima minister chuan abial aizol west 2 wengshang shang LLTF te atloa minister hian abial wengshang shang tuikwal south tuikwal north dinthar dorpui wengthar vaivakon le kanana te cheng noi khat le PPE som cheu ape ani LLTF te anlom hle a pu RK hian amha in wengshang shang LLTF te hnena hian noi khat le sing khat alo sem to bok purat ki matsuan thu soin khovelin hun thim tak atok meka khovel kan buai mek ani he hun thim kan machun mek lai hian chuan cham an omang ti hi sarkar chuan a hlau tak zet ani sem dam ability ti hi kan thu pui ber ni zero se ati a thingtlang lam kan unaw te din mun ale alingin azia dewem o ati theya khopui lama chumhe tam tak anron thon chura aro pui hle thingtlang lama chuan na an thok theya ni za in hlona kan hucha ema alom tak zet ani ati bok pu RK chuan kaushan sarkar le tlomngai pol kan changwa chahle hi alom tak zeta VLTF le LLTF te po in ma kan la thathokatin kashia a shidamna konga hian kaushan ain hong na sa ema alom tak zet ani ati minister chuan in social mailovin kan theitop chhaila mo phurna nei lo po in atom tlat hi kan mo phurna ani ti sha ila chahle ani task force te tha ti chum zonga social media thu chin hi apoi ka ti hle in social konga hian in sum de wachaim o chuai chuan achalama in fuina hi ritam se adu hle atibok bial to MLA minister pu larwat ki mahi AMC ward number 8 councillor pu lalfak zwala chen kwal le MNF block shwai tu 10 an choi ani khati zongkha chachin thar kan ron ti chwa thei te chu ani